Moeteledipele wa DA John Steenhuisen ga tsikinyegi ebile o tiile moko jaaka Congress ya lekoko ya go tlhopha boeteledipele ya tamela a re o na le maitemogelo le ponelepele ya go tsweletsa lekoko pele e leng ditlhokwa tse bagwetli ba gagwe ba sena natso paka ya gagwe e tla bokhutlong mme o itlhagisitse fa a na le kgatlhego ya go tsaya maemo ao paka ya bobedi. I wouldn't be standing if I didn't believe that. I believe I've got the experience, but also I believe that my style of leadership, which is to bring and build teams. So it doesn't matter where I've served as a leader in eThekwini, any municipality, in the KwaZulu-Natal legislature, or now in Parliament, very strongly focused on building teams of people. Steenhuisen a re o tokafaditse maemo a lekoko a neng a sa jise diwelang a tlogetsweng ke yo a mo tlhatlhamang mo pakeng ya gagwe fa a sale a se kokomala. I inherited a party in a very bad way. There's very few parties in the world that survive a leader walking off the job and trashing the party on the way out. But we were able to pick up that banner, and together with colleagues we've carried it forward now to the point where we are an electoral strength yet again. Gape o tshwaetsega jaana ka maemo a dipuso tshwaraganelo mo bomasepala. Coalitions are tough, and nobody wants to go into an election wanting a coalition. You want your own majority. Le fa tirisano mmogo magareng ga makoko a farologaneng morago ga ditlhopho tsa dipuso selegae e leng sengwe se DA itseng gore ga ena e kgona go se tila e bega gore ga ena e dirisana mmogo le lekoko la EFF. I don't think it would be possible to work at a national level like that, because what Julius Malema wants is very different to what John Steenhuisen wants. Ke baeteledipele ba le bararo ba ba tlileng go gaisanela maemo a kwa godimo a DA. Mme maAforika Borwa a tla itse mo bokhutlong jono jwa beke gore ke mang o tla fenyang. Ke Ntantla Kgatlhane wa dikgang tsa SABC mo Johannesburg.